Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebratan. Selamat datang lagi di channel YouTube Anang Bidik. Oke guys, hari ini Amang-Anang hendak main game Way Out judulnya lah. Main lawan anak Boy Bidik. Mainnya kita hari ini pakai stick lah. Kita main berdua, satu komputer aja nih. Oke, sebelum main kita setting rapid login. Full screen, ini medium. Pelakan. Anggaplah full semua. Orang akan PC kentang kita nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai. Oke, new game lah kita lah. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Vincent, Haven't really thought about it. You haven't thought about it? Aku ya. That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a Ini yang difference pertama between kali saya overthinking things Yang and mana, being Vincent? smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Vincent, berarti Your yang words, not ah mine. nih Vincent Hey. nih. I might not be Itu smart kok. in your Leo. book, Ini Leo nih. but I do get shit done. Can't argue with that. Mulai pesawat kita nih lah. Apa pakai Vincent lah. Umur 43. Leo harus Leo Caruso umur 36. Oke, mudanya 36 muda kayak seorang berapa aja lagi. mudaan papa. 4. Padakan apa nyer 27. Oh iya. Orang putihnya guys. Emang nyer 27. Terdepan 34 segala macam. Orang si Anom tuh Pak. Jadi Ini 100 tahun. ngopi dulu kita. Mulai lah. Bebis kita tadi pesawat ke bebis pulang. Bison area penjara. Oh mantap. Kayak pelem gamenya kan. Batunya menonjol ya ti. Batu apa menonjol? Sana cepal tadi. Oh apa menonjol ini? Pakai grafiknya bagus. Itu kayak pelem nih. Harus ya tukang parkir. Harus sana tukang parkirnya kan. Bejas. Mana siapa gondolnya? Kawan papa. Oh. Ini papa ini kok. Vincent. Ngatilah nomor jambes Vincent lah. 1635. Wah, nggak penjaranya ada penjaga di atas belampu, sorot segala macam. Tikam tuh. Iya. Leo, nih Leo nih. Get off the bus. Mana? Keep it up, boys. We don't have all day. Kadang lo. Kalian nyaman anunya. Kontrolnya. Apanya patut terpaling? Hadang belum. Tomat lah guys lah. Lo. Membaliknya lah. Nah, dah jurang. Happyan mang. Oh itu Naikkan di dah. atas kah? Mana? Nah yang Melambai ya, ayo melambai. Diam lah. Melambai ya. Kena kawa. Itu Happyan lah. Oi. Itu Happyan lah. Itu Happyan lah. Nah.
Hei, aku di bawah sini dah. Itu Rapian nah. Nah, Nah, kelihatan sorangan. Papa suruh masuk. Masuk. Hilang si Den. Oh, suruh pandai Hey, orang. are you okay? What do you want? Kenapa ya? Kan udah kepai kan. Oh, ini. Itu mah Stay dari strong. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Mas You're wrong if you do aretnya. because I fuck people up. I fuck them up Lagi real stres good. tuh. Got that? Yeah, I'm sure you do. Good luck. Apa nih? Depan. Ini belum apa nih? Nah, kau buka. This place is bad. It's really, really bad. I don't know. I'm not. I can't. Ini hutan. Kenapa? Orang berkelahi kah? Adang lah. Adang apa empat situ berkelahi juga kita lah. Mabuk mata kipas nih. Mana nih? Go. Sign this. Oh, tanda tangan ya. Ayo. Kontrak 200 juta proyek. That's all I need. Ada proyek 200 juta. Oh, miliaran gini ada. Shit, dude. That. Lambat tuh jalannya. Kamu buka maka? Kena lo. Yang buka-buka sini sangka orang nak kabur kita. Oh. Hei, Lihat. kemana? Mantap. Hei, dorong ini. Lagi kan? Hei. Cik apa nampar? Ada kawa. Kurang ketakon tuh ya. Stand still. Hei. Oh iya lalu. You're clear. Belum dibolehkan ya mas? Oh sana. undressed. Andres, pacul baju kan? Andres? Hey, guard. Kenapa sih pacul baju kita? Apa Andres? Sure, take all the time you need. Fucking asshole. Vincent namanya. Andres tuh artinya pacul baju. Oh iya kak. Lain ngarannya Andres. Oh. Ngomong kanak ngomong sekolah. Udah perhatikan guru. Mana ada jalan bahasa Inggris? Nah, sempet orang. Ayah. Telanjang nih. Kelihatan nggak? Ay, kelihatan. Ada. Ay, apa nih? Ay. You two, break it up. Ay, Now. kelihatan. Ya kada boleh melihat bukan karena. Senses of gods. Astaga, kayak apa kena mensornya tuh ya. Sensor kena sensor. Ih, ini nak kan melihat. Genalnya pun manggil. Nah, udah hal game. Oh, kita bertelanjang kita disuruhnya berjalan. Handuk kada. Ah, pedang basah-basah tuh. Am. Inside. Hey, relax. I said do it. Go. Kenapa kita di penjara? What's wrong with you? Hendak Kemarin kita berjalan. di penjara. Hendak perjalanan masih ya. My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Namaku William. Yeah. William. Ini penjara ampun. When are we allowed visitors in here? Apabila boleh orang menjangkuki kemari ya. Wah. Kayak Oh, dikira tadi apanya merengkan kepalanya. Any other Turunnya questions? mencatok soalnya. Good. Udah kan lagi nemu takon. Welcome to your new home. We're done. Bagus, Ra. Selamat datang di rumah orang Karnang Anyar. have all day. Go. Berarti kita tuh kada boleh bertakon. Jangan bertunduk-tunduk kan masuk kamera kan ya kamu. Ah, bertelanjang bulat liti. Nah, telanjang bulat suruh berjalan pada orang banyak nih. Come on, oh, get up guring the nih, stairs. guringnya kita guring. Mana? Mana? Not your floor. Keep going, butt cheeks. Tahu? Yang salah ya? Itu ya. Mana? Itu lah. Naik ke Ah. atas. Itu nah. Oh, itu kah? Nah itu kamu. Iya tuh kah? In your cell. Oh, sebelahan kita lah. Get Ayo. dressed. Apa nih? Ceng. Ganti jarak. Oh, suruh memakai nomor baju. Oh, ketujuh melihat perut kita ini penjaga. Close up 49. Tutup nomor 49. Oh, apa nomor 49 lah kamarnya lah. Took you long Berarti enough. jam 48. Jam sebelahan ya?
Nah, ya. Kita latihan nih. Latihan fitness. Hey, Leo, What? Leo, someone wants to talk to you. ada anak pandai berekam nggak? Who? I don't know, man. He's over there. Nggak tahu aku orangnya sana So ya. I know. Gitu dia nggak tahu ya. Ako di skip. Yang skipan nyaman tahu kisahnya kita. Amang ngerti tapi bisa pang sejujurnya lah bahasa Inggris lah. Seadanya aja Mending di maksudnya. skip. Nah tuh amang. L1 LT. Oh mau dipicik ini kita tahu. Nah ikam di mana? Nah ketahuan nah. Di sana. Mana pian Nah, ba? nah. Coba picik ini nah. Nah. Picikin lah, muncul lah hijaunya. Nah, Oh, yang berdiri tuh kak. Enggak, Ini ulan kayak turun pacaran lah. atas. Ulan turun lah. kadang lu. Turun. Wes, What the hell is olahraga this guy dulu doing? kita. Iya. 2, 3, Hey, 4. let me go! Kok disagap orang? There you are. Kenapa? Kadang. It's time to play. Tolongi. Tunggu. Di Pian mana? apa ulun? The fuck do you want? Tunggu, It's not about what I Cam. want. It's Wah, about ini what mau kalian aku Harvey ikam lah. wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. Nah, And I jangan don't really dibunuh, like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Kena tampar lah. Kepala botak gitu, Oh, Wani. panggeng botak. Ayo, cek lah. Get in there, new fish. Hey, what the hell? What are you Eh, doing? kenapa aku disuruh maju? Dragon me. Kill him. Huh? Take him down! Astaga, Cik, kita Come on, mau motherfucker. nonton aja. Bukan. Boom. Mantap kali. Bukan. Itu pahinya. Kayak mantap. Hantam. Ya, berdarahan sama hidungnya. Hidung kan Yep. patah. Yap. Wah, ya. Kam. Yap. Mantap nih. Lagi. Kayak asli. Iya, hantam pulang. Udah dah. Jangan kalah, ayo. Mati benang, mati lah kasih. Pecahkan banyak. Hornya. Kam, nyaman, Kam. Ups, ada kena. Kam, bincul, Kam. Boom. Iya. Mantap. Nyaman. Nah, datang menjaganya. Kam. Kenapa kesakitan rasanya kada kena apa-apa pun. Oh, kena juga ya. Pas kada kelihatan kamera. Order! Oh. Break it up before I put you all in solitary. Go on! Ulun kena bang. Tapi kita kesakitan gitu bang. Hati-hati kan kena. Stay the hell away from me, okay? Artinya Stay the hell away from me. Stay. Tetap di jalan. Gitu kah? oh. Yang paham arti akan di komen. Oke. Nah, makanan kita. Here you Nasi goreng. Taruh minum sekalinya. All right. Ini aja kamar ini. Indomie nyaman Indomie. Ada sate kah lah? Nyaman juga. Jadi ada Indomie. Oh, itu lah. Tuh, yuk. Orang Vincent do Desta yang ini cocok. Apa Desta? Betis. How about you That's two what I lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Hey, is someone talking? Nah, No? I don't hear anyone. minum. Apa-apa Me dia neither. makanan dah. Tahu. Ada kacang. Makannya. Wah. Makan sesuap. You hearing me Kenapa kamu What nonton? are you doing? Patut kah sore? Sure. Damn, man. Go Jalan ahead. kita. Makannya lu jangan tahu muka apaan.
Buah itu dimakan, nah, roti segala macam tuh. Minum. Iya, teman kena menyangkel. Dah, kenyang. Ah, masih banyak. Mana pulang? Kayak sini makanannya. Sini. Weh, bah. Mana? Weh. Apa gerangkam nih, mana? Is that it? Yeah. Kemana, What do you Mama? think this is? A goddamn restaurant? Hey, you, here I Teman come. petak tadi. Nah, anak nyodok kayak apa ya? Here comes Ading, time to die. karpu. Anu kan nih. Kayak kena tamparin muka kita. Ayo, dua. Oh, kam. Ayo, panci. Kenapa aja nggak ada yang tekan? Oh, kam, mana? Bingo, dah ikam. Botak Oh, lagi. sana. Kayak Ading. tadi. Here, take this. Nah. I'll kill you! Bukan kita. Come closer. Let me carve you Ya, up. kam. Empat. Come on. Pas. Where you going? Mana pulangnya? Now I Nah, got you cornered. ya tuh. Kayak panci. Iya, hambur kakar dapurang. Come closer. Let me carve you Aku up. kan lu bilang. Tuh kena dahi gemak, nyaman. Fuck you, man. Emang ya. Slice him up! Now I got you cornered. Apa saus sedikit lagi kena tuh. Bos. Die! Hey! Grab him! Come here, asshole! Yeah, come on. Hai, warning nipu kan Who lo. wants to die first? You? Yeah, Itu. come on. Die. Petugas. Come on first. Astaga, sogoknya mati Take orang. this. And this. Kamu kena hukum makan nih kamu dalam penjara wanita kurang. Tugas lagi kamu sodok. Makan. Hukum makan tuh dihukum. Bahasa Banjar ya, tuh seorang nih. Oh, kira hukum makan orang. Kamu tuh keturunan Banjar tapi paham. I hate those things. Ini nih anu Don't you guys, have saya worse things to sekolah worry di international school Be careful. di Amerika sana. Makanya pendar bahasa Indonesia kan. Ocoh ini orang Banjar. Be all right. Just lay down and rest for a while. Kamu divaksin dulu lah jangan kamu kena COVID. Ya, balik sana kamu dan kuring. Mancung hidung ini lah. Om. Orang mana tah? Obeng, nah obeng. Orang mana tah? Tahu Meksiko kalau. Hey. Itu apa? Oh iya. Oh boleh oh ya. Vincent. Anjar berkenalan jar rupanya. Don't mention Makasih lah ya. Ini. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. Jangan tapi digarak-garakan Don't worry stick about tuh it. tepatul He's out of kabelnya the kena. picture now. Woi. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. Aku hendak ikam Well, empat fuck di it, I'll jalanku do it jera. myself. Wait. Hendak ada tertarik ya. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Kamu jangan Well, I don't sembarangan have a buka choice. mulai sini. All right. I'll help you. Ayo aku tolongin kamu lah. Just don't get caught. Nah, Okay. Keep your eyes sharp. oke. Yeah. Kita alihkan perhatiannya. Coba stick tuh jangan pergi kletek-kletek akan. Iba. I'll distract the nurse. Just watch out for her. Apa nih? Hubungi perawat. Oh, mantap di sana lah, tinggal picik gitu ya. Picik apa? Perawatnya. Picik apa? Tadi tuh ada apa dipicik ke sana di higa sana. Pel kah? Heeh. Yang mana? Kita ke Dida mana? What Kasih can I do buka for kan? you? Kasih buka. Can I have some water? Aku minta minum. I got a sore throat. Can I have some Sudah water, diam please? dulu di situ. For that guard to move. Masih ada penjaga tuh lah. Nah, Oh, ih. ini bola kopi. Back to work. Hai, sin kopi kah tuh? Iya, mesin kopi kan nukar kita. Tunggu subscriber 1 juta. Harganya bah? Here you go. I hope I'm not Paling bothering 100 you. ribuan Of course gitu. not. It's my job. Lah,
Nah ya lewat. Bertunduk tapi Kam. Apa sih? Ali. Kasih lewat dulu. Nah ya sip. Shit, Vincent needs to do something about that guard. Ada penjaga pulang sini lah. Ini pencet Y itu nah. So, how did you end up working in a prison? I've lived nearby my whole life, so it just kind of made sense. Kan ada. Itu kan? Oh itu nah. Terbalik kopinya. Nyaman. Boom. Ambil tuh. Ya kasih. Ini ada melihat. Bisa. Mantap. Yay. That's easy, bro. It's never gonna come out. Ngalih kan game kalinya lah. Tapi harus kerja sama game nih. Nanya ke sana. Udah pernah Anything lihat else? game gini kan? Nanya keluar. Hadang. Hadang dulu. Pas lagi berhadapan juran. Can you get me some more food, please? Aku minta makanan, lapar ya. You were just served. Kami hanya melayani. Itukah? Come on. That portion couldn't feed a hummingbird. I thought that was a snack. Aku hendak Sorry, camilan ya. that's all you get. Tahu bulat. Betul dulu. Asalkan. Kasih. Jalannya kita gini. Tunduk di sini. Iya, sip. Kasih. Mamat ya? Ya saya petunduk gimana? Ya. Bobot pulang, tilam. Berapa pulang makasih. Nah, ya. Dapat kita obeng. Mesin kabur tuh. Wih, banyak emang ini. Kopinya loh, jangan kedingat. Nah, diperiksa orang lo. Hey, what are you up to? Nothing. Mati kan? Let's move. Yeah, Ya sure. udah ya. Hirup udara segar aja. Nyaman. Ngerenyagin kopi. Nak manis, Banyak teh putih. manis. Oh pahat ta, lainan obeng lah. Wah, paling ini kan. Rosta. Apa kita? Si Din nyomot duluan. Namanya lebih meranyau. Ayo mengeraki Vincent. Ayo aja. Di skip. So, what's your plan? Apa rencana Ikam Leo? Excuse me? I know what you're up to. Aku tahu Ikam I don't know tuh what you're talking rencana, about. ya. Aku kan hendak mandiri. Come on Kalau lagi now. galau ya. Ayo lah. Enggak, ini kelakuan terus ah. Bergerak. Kam. Total mata anu. Look, I appreciate what you did back there, Dari but you need pinggir, to dari back pinggir. off. Hey, What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Kita harus keluar Just dari offering sini my help dibayar. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? Aku tahu ada jualan You trying to be tahu funny? bulat yang nyaman di luar tuh. No. I'm Adanya not. langganan gue. Listen, I'm pretty much in on Mana lah this. jarang Just trying to benar. make you understand Nah, that you alhamdulillah. could really use my help. Aku yang hendak benar aja Like I makan tahu said, bulat lawas sudah I can ada handle makan itu. myself. Pasti penjara kada kau lagi aku What about makannya. Harvey then? The fuck do you know about Harvey? tiba di Who you been pagar? talking to? The walls Ikam are thin kenapa in jatuh here. nyuruh Am I aku makan supposed to tahu believe bulat ya? that? Let's just say Kemudian that you untuk and me have ketujuh something tahu in common. Sumedang. We both want him Kamu dead. suruh makan tahu bulat. Ikam tuh pasti baru merasa Ikam makan tahu bulat tidak. You don't know shit about me, man. Ikam tahu lah Maybe ada jualan not. ngarannya yang nyaman nih. But Harvey killed someone very Kecil-kecil close kok to me. tahu. Apa tuh? Aja tahu orang goreng I'm going pinggir after jalan tuh jualan. But Kocek-kocek I'm kok pretty tahu damn tuh sure nyaman. our chances would be a lot better if we worked Macam-macam together. rasa, ada And nang you know padas, that. ada nang padas sedikit, ada nang manis rasa keju.
Ya pak, kon naik Jagung bakar. Ada kada? kon kada? Kon kada jagung bakar ada kada? Nah ada jagung bakar? Rasa jagung bakar. Tidak kah? Tidak. Iya, rugi. Malam. Galau terus Leo nih. Mulai orang banyak pikiran gitu. Ya lawas pak. Ini tuh nah di dindingnya tuh nah sudah bercoret berapa kali? Berapa tahun kah? Berapa hari ya? Kayak berapa hari di penjara. Orang tuh ada nang Ya. puluhan tahun. Iya kah? It's Banyak my ada nang plan. seumur hidup. And I decide what goes down. You got that? Aja. Sure. Whatever you Habis say. ku pikirkan dari I mean mata-matang it, ya. man. You fuck this Aku up, mau I'll jatuh kill you bulat, myself. Tapi limbah tuh kita nukar tahu So what's your Sumedang lah. plan? Ayo aja. You know, Bulat soon tadi. enough. Aja. Karena kamu kepadahi rencananya lah. Oh Nah, my. away out jalan Oh. keluar. Kurang lampu kita dengan nukar lagi sebiji. Ada bener. Nah, pesawat tam. Hey, Leo. Sama-sama bisa. Really have Sama-sama escape gamenya. plan. Ya, Anda tahu bulatnya. What are you Sudah talking kerah. Of course I Ini did. bang kita aja lagi You had an mendatanginya. idea. I'll Aku give you that. pesawat tuh. I got you out, Tahu didn't I? bulat tuh What do jarang-jarangnya you mean you berpikap. got me Kali out? kamu mencarinya. We got out together. Yeah, sure. Kamu But if it kada wasn't dicari for me, adanya you'd still be in bermikrofon. there. Ya. Tahu Don't bulat, forget tahu I bulat, tahu saved bulat. your ass. Cari tidak. Pas kita kepinginnya kada lewat I udah don't know kita. about that saving my ass part. But I'll Waduh, give you this. mau nyala emang tahu It did bulat help nih ya. out. A little bit. Coba kini kamu tahu Sumedang nih. Benson. Pakai petes A little bit. nyaman kamu. Right. Oke. Baiklah, Oke. Bisa pas ini. Apa di penjara lagi? Oh mimpi jawabannya tadi tuh hayal. Fred, got a minute? Red, I'll be right back, guys. bener semat ya. Ayo aku kena bulik lagi kawanan. What's up, Leo? I need to Kenapa, get up on that roof. Can you make it happen? Aku udah dikisahkan Vincent gara House ada you? tahu bulat You know nyaman I'll di go luar for tuh. it. Iya kah? Just get me up there. Maka kita rancak makan tahu Sumedang ya, tambah petes. Kadanya, ini ada di luar aja. Cuma aku nih hendak naik dulu ke atas mengambil pahatku nih. Biasanya kita keluar mulai sini nyaman kamu nukar tahu bulat. Hey, Fred. What's up? Oh, Hey, good. What do you want? Kau Got a apa ya? couple workers here. Oh Need penjaga to change the kapal. scenery. Sorry. We're Kubuannya nih nah, anak Sure, we bagawi can sini. figure something out, right? Guess we could Anak use a pembantu few bahasa extra hands sapu around aja. here. Kubuannya nih anak teladan. Udah ketujuh melihat yang berigat tuh nana tuh banyak nah. Nanti segala apa tadi sampah-sampah daun. Leo, hurry up. Itu We don't have all pegawaian dah day. kita. And we're waiting right here. Di penjara kamu Hey. kira nyaman santai? See up there? Yeah. We need to get up there somehow. Itu ke penjara. All right. Banyak bang. Kira dikurung, makan, kering, berak. Kan Lagi. goreng kan jadi sapi ya. Oh. Sapi itu nah, tuh banyak nah. Swab. Oh. Break. Tahan. Nan, katakan ya. My broom is busted. Pesan nyucuk Well, don't orang. just stand there. Get a new one. Sure. Oh ambil ke sana aja. Ada lagi sebiji aja. Dah. Gaji kada. Hey, my broom's broken. Nanti isian Stay orang here. lawas benar. So- Depan dia I rendah. hear you're the guy who knows how to get things around here. Get chisel. Well, it depends on what you want. Papa, Oh, buka picik tahan semua. masih bah. Hai. Naik bah. Pikir. Oh naik. Hurry up! No You, slacking on What are the you job. doing? Nothing. What's the problem? Oh, tuh I got you a lapar new broom. ketahuan. Come here. Coming.
Now get back to work. Yeah. Naik lagi. Nah, dapat pahatnya. Tinjak. Nyaman, ku injak. Ah, god damn it. Apa itu tuh? Tahu banyu. Ah, tuh. Cars keep forgetting about Aduh, yang melihat ke sini pulang. Alia kanan perhatiin. Mana? Itu nah. Itu Panderi penjaga itu nah. Nyaman nyampe ini kemari. It's hot as hell up here. You're telling me Makasih. this uniform is making me sweat like a pig. Ini tuh kalau mau jalan. Kasih pilih barengan. Why are you saying that? Say what? Sweat like a Lawas. pig. Pigs don't sweat. They don't? That's why you see them roll around in the mud. Cools them Masuk off. ke dalam situ nah. Really? I'm surprised you didn't know that. You look like an educated man. Kenapa sih nih? Just get out of here. Mesin apa nih? Get out of here. Bantuin bukanya. Shit, it's locked. Leo, can you help me out? Mana? Give me a minute. Tolongin. I'll break open the lock. Bapak aku masa sapu pulang ini. Mana? Sini nih belakang. Nah tuh. Nah tuh. Shit, it's locked. Nah ya Leo, tuh. can you help me out? Give me a minute. I'll break open the lock for you. Nah, sip. Untuk Ya kan dari tadi. sip. Just gotta give it to Fred now. Hilung ke Fred tuh. Ah, shit. Oh enggak. Biar Fred Tom yang membawanya. Ngetapel. Ada proyek 2M. Nah. Oh, Fred ini tukang bawa bawa buku. Pasti kena diselipakannya di buku tuh. Petugas kah? Hey, Leo. Nah, nyaturin sesuruhan orang di penjara. Got something special for you to read. Nah, Hope you like kan it. baca itu betul-betul Sure emang will. pintar ya. Nah, pahat mana? Nah, pahat. Sip. Kenapa pahat? Memahat dinding lu? Ini semua luang. Enggak. Bagus kemutan. Ya, berapa tahun tuh? Ya, tuntung. Eh, Ada buannya. kenapa bapak melihat-lihat? Cari. Tuh nah tuh WC. Oh, ada polisi, kasih, ada pencet. polisi. Oh, aduh, panderinya nah. Excuse me. What? Permisi. Aku minta I'm freezing. tambahan Could I have some gelam. extra sheets? No, it's not gonna happen. Stop that right now. Nah, kenapa ketahuan? Ulangi. Ih, Keep lockout. langsung aja. Jauh juga. Kasih parak tuh nah. Sudah. Tahan nggak nak? Excuse me. What? Jangan dulu. Kan aja. I'm freezing. Could I have some Ini extra depan dari sheets? polisi No, it's not gonna ya. happen. Ya makanya. Nunggunya jauh aja, nyari kan pegawai belum. What are you doing up this late? Mak Stop pegang. busting my balls, man. I'm not doing anything. Lihat akan. Udah. Kanan kiri. Ya kasih. Nggak sana beranainya. Oh, lewat situ kita kasih picik. Kasih jauh orang. Makasih. Ayo ya, nah perjalanan menang itu. Masih kawal, kasih. Dam. Ya, kayaknya balu mas jauh. Astaga. Nah, baik kita aja yang periksa tuh, yang lain tuh ada. Kita nih berdiri, buahnya tuh guringan sudah.
Jangan dirani. You, go to sleep. Astagina. Just gonna take all the Nah, bulik. No. Iya kalau. Oh. Emang cerdas sakti. Kasih. Kenapa kau melihat juga? Lah kasih. Kosong nah. Tunggu jalan. Bentar. Ah, terbuka sudah. Kasih. Nanya boleh pulang Tunggu Jak, belum bentar. Terus. Dam. Belum. Masih sampai. Sudah. Yo, ini Berak, tahulah. Enggak bobongol pintar dia kan jaganya. Go to sleep. Gorengnya. Mana kadang I'm ngantuk on my way. pegang. Just clearing my head first. Apa aja nak? Cleaning my Aku head lagi enak first. goreng. Belum. Ada. Tahu ya. Guard, do you have a second? Jangan dulu kamu ceknya. I'm Dingin. freezing. Could I have some extra sheets? Aku minta No, it's not gonna selimut happen. amnya. Mana ada simutnya? Tidak. Oh ada. Bosnya, kamu tuh penjahat kenapa? Aku malah yang minta. inmate. I'm not tired. Leave me alone. Kakak. Kita kan. Gini. Untung jakap Kenapa ini mendadak? Aku coba serangannya. Ken aja. Nungguinnya bebulik. Kasih goreng I'm ya. tired. Oh, udah ngantuk ya. Kasih. Hati. Iya mah. Itulah. Mana sih Kamu itu. Maunya belum bulik buahnya nih. Ambungannya lo. Ih, jangan beriakan rokok lah. Hey, Pandiri guard, can I bah. ask you a question? Make it fast. Oh. Fitting. Can sleep. Jangan Could I have some extra sheets? Tahu ya. No, it's not gonna happen. Pokoknya kita di tempat apa ya? Kayak Astaga ngamukan lah nih. Go to bed, inmate. I don't want to sleep. Just leave me alone. Nah, hadang. Yosep. Aman, kasih. Terus. Aman. Iya ya, ay lambat nih, cik. Tinggal tangan. Nyoba belikan. Sampat. Untung. All right, I'm done. Hey, get over here and I'll give you. Jangan dijulung lo. Itulah. Ini heran nih penuh. Pak. Go to bed, inmate. Berdua Liti. I'm not bothering anyone, am I? Just leave me be, man. Main tuh gorengan lah. Jangan heran nih, biarkan dia. Oh. Hati, jangan gitu dong. Kenapa ya? Dia diaman mana sebelah sana tuh. You, go to sleep. Kamu I don't goreng. wanna. I'm fine. Aku udah nak goreng pegang. Red. Type school. Keep school. Kasih. Lihat. Tidak. Iya. Tidak, tenang. Tidak. Ini macul baut pula. Ada. Sampat ya. Satu sampat. Lekasnya. Dah. Aman. Menyabut, Mang. Nah, diputar-putarnya Liti. Nonton, kamu melihat. Mau muak ya kena? Biarnya kedengeran nih kita, Pan. Nggak bisa. Look out. Langsung. Bujur. Yang sana tuh lagi Lihat bang.
Oke. Lokasi. Ya, makasih. Lakas lo, papa lo. Orang patut main dingdong mari. Dingdong. Main apa dulu di dingdong? Ini game main. Hanya aja. Makasih. Langsung. Ada. Aduh, hai. Lihat sebelahnya bang, lihat. Tidak. Pandiri aja dulu. Sampat aja tuh. Ambil sampat aja tuh. Betul. Karena kau di pandiri. Hey, guard. What do you want? What'd you say? Nothing. You sure? Ini panderinya awas. Ingin tarik kita apa? Aku. Langsung. Yalah. Yang sana tuh kok pada bergarak kenapa ya? Ya Ram, bagus lagi. Pas Akun di protesnya. Pas kita yang manu. Lihat di. Sana Kamu bergarak. tadi mesin hot. Nah itu. Yo kam. Berarti yang sana kan bisa lihat di pandiri. Wah, cuk kalau bapak kenceng nah. Nah, ya sini. Kasih. Iya, tuntung, mantap. Ken lo. Hey, Leo. Yeah. I'm done. All right. Let's wait until the lights go out. Kita tunggu lampu mati ya. Nah, ini jadwal PLN ke mati lampu. Lights out. Kenapa bunyi gitu mati lampunya? Oh, mesinnya kan lo. Matup ya. Ready? Yeah. Yuk. Okay. Makasih. Iya, mantap. Barang kita. Bebas kita. Yuk. Damn. Bating kalung gitu. Kayak bayi aja lagi. Kenapa mundur lah? Pantut kanan. Hai, mau apa cirit? Naik lah. Nih. Jalan lah. Yuk. Nah, ada petikan lah. Leo, I need some help here. Leo, kasih sini ya. Cek. Oh, pipa. Bam. Finally, something to stop the Apa fan with. pipa? Tabak lagi kalau. Buntu. Hah? Tuh nah. Oh. Saya menyetok nih. Nah. Go through. Makasih. Hold it. God damn it. Ayo kan putar ulang ya. Do you see a way to shut down the fan? Kita matikan anunya aja, Ra. Oh, ini. Kita matikan. Can you help me with this door? Matikan I dulu can't, you itunya, gotta stop the kipresnya fan aja, Ra. first. Gimana? Kenapa? Cari caranya. Mati listriknya. Nah, itunya lah. All right, shut down. Come Nah, on through. mati. Tuh, bantu manu pintu. Adam. Need some help with the door. Get over here. Game ini harus bekerja sama dengan Putur. Nah, bebas kita, bebas. Kau main sorangan enggak? Ada kawa. It's a long way Harus down. kerja sama nih. Yeah. We're gonna need something to get down there. Yeah, we do. Tingginya aja, Ra. Hold on. Kadang-kadang. Over here. Lihat di sini ya. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. Coba lihat ya. Si All right, let me hear oh, it. memikirkan selimut Okay. ya. We need to find a way into this room. Once we do that, we pengen can get the memikirkan sheets in selimut. here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah,
but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, kita harus one of us ambil has to hide selimut, in tuh it. ada laundry. Bisa jalan kita turun. We'll Oh, inspect it. iya, kumpul pegawai namanya di sini. What do you mean they're gonna Berarti ini inspect? balik lagi sudah ke Don't worry alamnya. about it. They don't look too hard. Ini hari As long as we're dudinya. covered in some sheets, we should be fine. Okay. Nah, kena. Oh, lihat nih, periksanya masuk situ. Umpat di sini. Apa? Umpat Gam, jangan gabut Gam. Kok lambatnya? Ambil selimut sini. Nah, mari kita cari gerobak tadi. Gerobak Hey. I need a laundry cart. Oh, can I have your number, please? Aku What do you need perlu that for? It's gerobaknya. rules and regulations. Nothing I can do about it. It's just a cart, man. Kemarin I bawaan need your kemarin. name and number. Aku minta nomor nama ikamnya. Ini minta nomor HP. mana? Ya, itu kanan. You sure I'm not on the list? What's your name again? Leo, look closer. It's not here. Woi, Leo ini barbar. Disuruh jadi barbar. Now let's get that cart. Bot ya lo. Ini selimutnya mana? Diisi dulu. Masuk kita. Damn, it smells like shit in here. Shh, keep your voice down. Apa Sure, pencet tuh dah. but it smells Nah, really bad, berenang man. aja. Satu Really lagi bad. aja. Just suck it up and keep quiet. Jangan kamu berdiam nih, dia banyak pandir. Still the smell, man. Shut up. Ini betul belum sini ya. Ini All right, kamu. let's cover you with sheets. Kamu harus ingat tujuan kita lah. Tahu bulat. Tahu bulat. Kita gerobakan. Tabrakan. Aduh, sangkalnya gergitan apa yang ini yo. Ambil lagi selimut, tambahin. Aduh, disiksanya kita. Aman tambah bau. Okay, we're all set. Cover yourself. Dah, Moy. Woi. Biar. Coba jangan tapi melihat. Kamu takut orang ya nah? Di sini tadi. Ini sih Mang, ulun 4 lalu Mang. Hey, what the fuck, man? What are you doing? Come here, get these guys. Put them in the hole. Kelihatan. Ini mana sih? Ambil ya. Ini itunya. Ini. Ini apa yang Oh, mendorong? peredam penjaganya. Apa yang mendorong? Nah, kan. Caranya. Boy. Beputan dulu. Ya ulun. All right, we've buat got plenty dulu. of sheets to hide in now. Damn, it smells like shit in here. Shh, keep your voice down. Sure, but it smells really bad, man. Really bad. Just suck it up and keep quiet. Sama Hila. Yeah. But still, the smell, Ini man. guys. Shut up. Berkurang dah. Anunya apa namanya? Timutnya ya lo. Udah. Okay, Tambah we're lagi. all set. Cover yourself. Nah. Tutupi awak kamu ya. Oh, kawam. Itu nah, pecik hide itu nah. Jangan kira pas dibuka orang malahnya. Dibukanya. Ide. Hide itu artinya sembunyi. Hai. Kalau Iya, hide lah. Hide orang datang bulan. Jangan kamu buka-bukanya lagi. Apa nih? Kenapa kan mau belok ah? Ini sih Mang. Mantar laundry Mang. Okay, see what we have here. All right, looks good. Get out of the way. Okay, time to get rid of that guard now.
Apa nih? Udah boleh melihat. Wah. Tetap apa sih Jaliti? Rajinnya Nanti bah, saya boleh melihat bah. sembunyi kita dulu, bawa jangan polisi. ketahuan belum. Sampainya kena. Apa melihat di sebelah sini lah? Di sana lah. Astaga, ini kenapa langsung keluar? Keluar seorang. Cari jalannya. Apa nih? Nah tuh ada tandanya lah. Ya. I might be able to climb this with Vincent's help. Nah, bisa naik ke sini tahu Kill harus shit. bantu. Baju. Lain baju selimut. Oh ya. Paham? Hendak di situ tadi. Cuman. Ada kawapan ke mangkut gerobak tuh. Hendak ke anu tadi. Oh. Ke sana tadi. Kurang merokok. Astaga, mau mobil lagi. Ada polisinya. Hah? Ih, ada polisinya tadi. Oh, ada ini. Yuk, apa lagi masuk? Terus. Whoa, what are you doing, tangan inmate? curang. Get away from there, go on! Om tuh ketahuan lah. Datangnya apa sini? Oh. Tumpuk lo. Sudah biarkan dulu. Maaf, enggak. Bunyi kalau lo dapatnya Hey, harus. you think it's okay what he just said? What'd he Kamu say? udah He said apa-apa kan, something about your mother, and let me tell you, ya? it wasn't Nyambati mamai pretty. kamu jara. Hey, asshole. Oh. You talking shit about my mom? I don't give a shit about The fuck you say to me? fucking mom. Hey, go. Come on, get him up, come on. Dasar You little provokator bitch. juga Vincent nih. Selina. What the hell? Break it up, guys! Kulit, Stop! Terus. Enough! Bah, Get out of the sudah way! sudah Come on terbuka now! bah. Get off each other! Stop! Nah, pintar juga. Itu sih mana udahnya tadi? Oh, sini bah. There's the vent. Now we need to put the sheets into it. Bah. Naik Kak, naik. Aku udah tuh naik. Sip, naik kamu Hey, lah. Vincent, give me some sheets. On it. Oh, minta selimut. Oh, kira selimut di anak si kesan naik. Naik baik tuh nah, tong ada tuh. Ambil Oh, kira mencet yang putih tuh nah. Putih-putih tuh. Ambil. Oh, itu tuh ada kita menjangkuk tadi tuh. Lagi lah. Belikan kita kesini lagi. Adalah nyamuk tali pakai turun. All right, that should do it. Yeah. Let's hope Aku so. situ selimut ke spray lah. Kayaknya selimut. Kayaknya Not a fan of spray dah. heights. Nah, turun. Not really. Turun. Let's hope these sheets will Kayaknya hold spray together. kam. Well, what do you mean? Well, it's Selimut kalau. sheets, not a rope. You never know. Ini wadah apa nih pak penjara ini? Nah. Yuk, Wadah apa nih? tahu udah orang menyimpan apakah? Pedang kah? Pedang juga pak. You ready to get down there? Really? It's pitch black. We need a light. Yeah, fuck it. I'll go first. Nah, kita tuh butuh senter ya. Okay? Ke depan aku dulu ya. Nah, kita butuh senter men. Ya. Yeah. Cari ya. Cari ya. Pedang lah. Can't see shit Apa down cari here. senter lo? Ini apa lampu nih gak boleh Kenapa nih? Can I get some light over here? Apa? Oh, tuh. Nah,
Damn, this water is disgusting. Yuk, kasih turun juga kita. Berenang, Bah. Ke gunung ah. Aduh, bahasa Banjar, Bang. Ada lawas juga, ada buku gunung. How the hell Ada did you end kolam up there? berenang. I just slid Hold on, down a hold on. bit to the left. What? It was all dark. That's why we needed some light, Leo. Smart ass, huh? I'm concerned you Nah, think tuh, lighting ada up a putaran dark tuh. area is smart. Oh, surut Hey, banyunya. the water's being drained. Ya, turun, See if turun, you can turun, find an turun. opening. Oh, god damn it. This water smells like shit. Ah! Mana pulang? Well, it is shit. Are you being funny now? No, I'm just stating facts. You're wading in actual shit. Fuck you, man. Pak you ini. Kenapa bisa sore? Hey, Kemana Vincent, kan? I need some light Terangi, over here as terangi. well. Another valve over here, Leo. Ntar, kasih. Looks like that one Ah, stopped mati the water bajunya. flow. Kasih dari jalan. Sana kah? Tarangan. Oh, itu yang lewat dah. Ah, kemana? Ini. Oh, ini ada. Oh, give flashlight. Jelong. Cari jalan. Nah. Oh, ini mana jalannya nah? Datang apa pas ini? Apa tuh? Ini gapas selalu jalan. Apa tuh yuk? Oh, gas beracun. Nah, tuh ada cahayanya. Nah, kasih buka, Pang. Oh iya. Kon berjalan nih santai ke pengantennya lagi. Shit. Kunci. This should work. Nah, ya tuh pakai batu. Hantam. Boom. Lagi. Boom. Lagi catok lagi. Boom. Ya. Sip. Oh, ini ada jalan lah. Nah, ya. Get over here. Let's bust this up. Dobrak kira. Tengkorak kah? Karida tengkorak pernah di sini nih. Oh. Ini tengkorak. Ini main game horor, Pan. Mirip tengkorak. Ya. Bimbai. 1, 2, 3. Nah, kemana? Let's just Okay, hope there are no disorot, rats down here. disorot. Probably is. Yeah, like I said, let's hope there aren't. You're not scared of rats, are you? Me? I'm not scared. It's just that, you know, whatever. Aku kada takut They're tanya. disgusting. Right. Ini udah tadi. Ke kanan. Ke kiri. Ini lah. Nah, jalan nah. Oh, sini, nyepi. Shit. Ada di petugasnya di atas. Lewat. Apa? Tadi ada lewat petugasnya. Oh, Center gua. Longseng. Nah, bebas kita, mantap. This way. Nah, Oh fuck. gimana It's too high, caranya? man. Tinggi jarak. And nothing to climb on either. Siapa kita naik jarak? Dari tangga, Here. Give me your arm. Ada tangga. Sini tangan di kamu jarak. Oh, ada tangga tinggi itu. Turn your back against mine. Are you kidding me? Just remember to push Kenapa? against my back. Takutan? It's never gonna work. Relax. It's too high, man. I used to do this as a kid all the time. You're nuts. Oh, hebat juga. Cek Bimbai. Easy Sekarang, now. 1, 2, 3. It'll be much quicker if we go Ya, together at the salah same picik. time. Opa, hadang. Hop. Ya, Hop. ya, Hop. ya. Hop. Hop. Lagi. Hop. Lagi. Hop. Hadang. Kada seimbang. Hadang. Nah, hadang. Jangan dipicik Hey, dulu. take it easy, man. Kada Okay, seimbang dulu. all right. Nah, jangan dipicik dulu. Kalau dipicik
pijit terus. Astaga. Bimbai harus rata wakna. Nah, papa tunggu lo. Hop. Nah, Bimbai. Hop. Ya. Hop. Ya. Hop. Lagi. Hop. Ya. Hop. Ya. Terus. Aduh, tunggu. Adang. Hop. Papa adang nggak salah. Ah. Papa adang nggak? Hop. Aduh. Aduh, ini kan lihai lalu. Hop. Hop. Ya. Ya. Lagi. Hop. Pintar juga orang lagi ini lah. Hop. 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 Ya, lagi. Hop. Terus. Wah, ada penjaganya. Hop. Wih. Hop. Lagi. Hop. Lagi. Hop. Aduh. Aja, ditunggu. Hop. Hop. Ya. Hop. Lagi. Aduh. Nah, ini kan lihai. Hop. Hop. Lagi. Hop. Ya. Aduh. Yakin. Sedikit lagi. Hop. Hop. Ya. Ingat harus kan. Hop. Ya. Sampai. At last. Yuk. Afraid of heights? Something like that. Ah, kita sampai Are you atas sudah. fucking serious? Kamu lihat kan dengan Revenge would kunci be ini. nice. Astagfirullah. Aduh, udah jadi ya There's makan only bulat one kita place hari you ini can nih. get Kira. that, the workshop. Kita harus mencari kunci Inggris. Damn it. Pesan buka bautnya. Jar. Workshop. Mana I guess workshop? it's the same way down, Shop right? tuh apa ya lah? Dari Yeah. bengkel itu ah. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. Guring kah? Nah, ini bisa melapas ini nah. Ay, guring. Bodohnya. Jepang tadi. Aku Nah. Yuhan. Nah, tuh kunci Inggrisnya. Ini lain Vincent nih. Nah, ya. Udah enak ke situ. Yan ba? Hitam juntan itu loh. Apa tuh, Bah? Kan lo. Itunya nah. Aku bagusnya apa tuh? Coba gawin. It's hammering time. Don't Malu. I recognize you from somewhere? I don't know. Maybe. Katakan aja, Work in the katakan. laundry room, Betul, didn't Bah? Yeah, sure. I got transferred. Ya. So that's where I know you from. Probably. Why are you asking? Kenapa kamu takutnya? Look, can I borrow that tool? This one? No. Why not? Because the guards will go crazy if I give you this tool. Man, you gotta check out your own tools over there. Okay. I'll do that. Kamu udah maunya lah. Don't I recognize you from lihat tadi. somewhere? Apa mandalnya kamu ambil Maybe. belakangnya? You used Belakang to sini work in sih. the laundry room, didn't you? Yeah, sure. I got transferred. So that's where I know you from. Bagaimana? Probably. Ambil. Why are you asking? Nah, pintar juga. I'm just asking. So, bukan. what is it that you do here in the workshop? Well, we mostly Semoga Tahu repair lihat stuff. ini apa nih? Sel. This could be useful. Apa tuh, Bah? Tahu? Lihat, kodok kan situ. Kemana belum? Kawian dulu kita. Man, this thing spins fast. Ayo, udah bisa. Kan lo. Kena cari caranya dulu nah. Gapas sih ini kan. Kadang kamu tuh membawa no kunci Inggris bu bunyinya kena. Kita cari Anu apa tuh? Anu metal. nah sini. Nah nih. Is that a vent behind the bin? Oh lihat bawah tadi nah. Lihat bawah tadi. Oh, lihat bawah sih, Bah. We could use this hatch. Mana? Itu bang tadi nah. Ada kawah. Nah, putar. Tunggu nah sini nah papa nunggu nah. Oh. Oh. Woi. Sip. Nah lewat ya. Ngawang. Rapian, Bah. Bah. There we go. Listrik. That should shut off the metal detector. Ini kah, Bah?
Kemana tuh? Keluar, bah. Ya, ke bawah. Oh iya. Ada, bah. Sembunyi dulu. Langsung. Sana. Tahu ada ini lagi. Tadi hanya jadi lewatin, nah. Hadang. Kamu bawa mesin dulu. Ada. Kamu bawa anu tadi. Pian, Mang. Oh iyalah, pasti kamu masuknya. Masuk kan? The wrench ain't getting through that. You know the drill. Kena julung lah. Julung jelasin lah. Apa jadi you know the drill apa ada? Oh iya, nah itu kan sih. Iya. Apa lagi masuk? Jangan kamu bukaan dulu. Nggak puas ini. Barang lewat jaga nak. Hadang tuh nah, masih ada penjaganya tuh nah. Alright. Apa aku pikir lo? Hadang. Harus nih. Papa yang masuk Hey, masuk guard. dulu. Wow. They actually fixed Bukan something. kacau. Papa yang bawa metal, kenapa papa yang dulu? Oh iyalah. Papa yang bawa metal lah. Iyalah. Ah. Berada di situ dulu. Diam nih. Bang, 4 lalu bang. Guards, there's a problem. What is it? Let me show you. Come on. Let me show you. It's over here. Lewat sana kan. Makasih. What's going on? Someone's about to get hit. We need to check it out now. Kamar Let's go. kita kan? All right, step aside. Apa lagi? Let's go. Udah diam, lu Naik ke atas kah? Kamar kita mana? Shake di atas. down! Up against the bars, inmate! Nah, Did you hear me? ketahuan sih. I said Enggak. up against the bars! Orang tuh kena. Periksa kamar. Iya makanya ketahuan nam. Tuh biarlah lewat. Inside! Go! Ambil bah. Ambil bah. Kasih bah. Ya, sip. No, can't hide it here. There must be a better place to hide it. Aduh, kemana minyakannya? Oh, sini. Get over here. Now stand right there. Tegang Come on! Orang ada curiga lah itu. Kenapa Arms toilet up. kita belakang ada abu-abunya gitu? Tahu punya tapi pintar Stand gua. over there! Orang lain situ kan. Ini gak ada periksanya kan? Pintar. Beres. Hey, baby, you good? Ay, bininya, si bini. Astaga. Ay, udah boleh melihat. God, I Awas missed mau you. ikan nah di kamera. I miss you too. Kan sorry kena kamu lah. Iya, kau aja. Linda, Dengar. I got a plan to get out of here. Sen tuh papada Good. itu bulat nyaman deh. What can I do? Don't Tapi kan worry, tabung kosakan kah? I got someone helping me in here. Aku tuh hendak makan di Who's sana that? panas-panas. His name is Vincent. Seems legit. Aduh, lapis Biar legit Vincent, Are you ya. sure? biar Vincent tuh I nah mean, nyaman pada We tahun. both thought we could trust Tahu Harvey. Sumedang ya. This guy wants to take him down as much as Makanya I do. kita nih tahu Sumedang tuh paling nyaman ya bini. Why? Kenapa bisa? I don't know yet. Tahu But I'll find out. biar Vincent tuh nyaman mana aja ya. Okay. Beliuran aku sampai nggak memikirkannya terus hari-hari. So, Jadi how's Alex? Well, it's been Kayak 6 Alec ya. months. He misses his father. Shit. I miss him, Linda. Alek tuh anaknya 6 bulan dah udah dapet abahnya ya. Ya, Has he found biasa out? bisa enak kah? Eh, Listen, punya it's tuh fine. rindu He dari still thinks kamu you're in ya. Italy helping your uncle. Dan kamu sudah keluar, Good. bawakan tahu bulat lah. Any trouble from Sama Harvey? lu, hadiah pesan Alek ya. Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah, I got us a new place. We should be safe for now. That son of a Enggak. bitch.
Baby, Kami listen. sudah pindah We'll rumah get through ya. this. We just have to stay Hey, focused. why are you still waiting? Nobody's coming for you. Maybe she just missed her Siapa bus. sih ini, Bang? I'll wait some more. Pandar kamu. No more Kamu nunggu visitors are siapa coming aja, in Ra? today. Vincent ini You kan want to udah make mau a phone undang. call, or you want to go back to your cell? I'd like to Kasihan make a phone Vincent call, udah sir. Let's go. berdanang menjenguknya. Oh, bininya di rumah. Hamil. Kesianan. Yeah? Carol, why aren't you here? Because I'm at home expecting our baby. Please. Aku di rumah. We've talked about this. Mengenalkan No, bayi dalam you've karung. talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna Kan di be out penjara soon. ya. Listen to yourself, Vincent. This isn't Emang how udah you bulat semalam are. rencananya lah Is lewat this how you rumah. want your future child to Ya remember kamu you? jarang kamu sudah. No, Aku but I anak need to penukar take care seorang of the ahli Harvey pemotor sudah. situation. Carol, you know that he killed Dapet Gary. kita mah rancak He mogok. was my family, Tapi my own Bawa ke brother. bengkel. I know Hah? you miss him, but you Ada can't Mang bring him Badin. back. You're just gonna Mang get yourself Badin. killed. Mang Badin tuh Please. takutnya mengiritnya You jauh. know I have Sudah to do dokter this. dulu ya. I Oh, can't believe Mang you, Ada kan bawa Vincent. udah basit. Hello? Basit bukan Halo? terus. Nah iya, meraju kan karolnya. Ini sehari mengirit motor beat jauh mana aja ya. Soalnya tutup bengkelnya. Nan. Makan pulang kita itu Ada pulang. ayamnya. Hari-hari itu aja makan. Nasi kata tuh. Kayaknya Buat kada. ini kena makan nasi. Ini tuh kacang kaleng itu tuh nah. Nyamannya lah. Did you hear about the weather? There's a storm coming. I did. Gak mau Sarwin, tawaran lu, we'll ramalan leave tonight. cuaca kayaknya. Tinandak I'm ready. deh. Oh di atas lagi kita, atas lagi. Nah, You got the wrench? Yeah. Just don't drop it, okay? Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to. Ini lagi. There's nothing to hope for. It ain't happening. lu bukan gitu dong. Nah, ini cek. Ya. Yang apa lagi? Iya tegang lah aku duduk di situ teh. Nah, terbuka am. Cek bunda. Ya. Nah, ya. Ayo, tahu bulat kami datang. I can't believe Oh I'm out of jadi this ini game shithole. ceritanya menceritakan It's not over until the tentang fat lady narapidana yang Oh, ingin she's makan gonna tahu sing. bulat jadi Trust me. kabur dari I sure hope penjara. so. Saking beliurannya nya. Nah. Oh, mana? Udah saya bang. Wan, Bawa. aduh dorong jam. Kadang lo dorong itu pakai kemana? Apa bunyi kah? Aduh, Oh tuh nah di atas nah. Nah tuh nah. Ya. naik. Udah. Ini kita membukanya duluan masuk. Nih, Memberikan murid nanti. Udah maju. Nas, lagi. Kantut sontol lagi kan. Kenapa berlai di situ? kau bukan kayaknya. Bukan. Ayo. Kucing apa? Read him and weep. Eh, Cheated. awas ada penjaga. Ada papas. Kenapa?
Tunggu. Sembunyi aja lo. Sembunyi aja lo. Betty okay? She's fine. Sip. Terus. Kadang. Ya. Karena papa jadi muka. Kamu nggak pas. Jangan, Bah. Kadang. Lihat sekitar lo. Kadang dulu lah. Kesana. Nah, lawang. Makasih. Hey, Leo. Hehehe. Oh, shit. Damn. We gotta bust this door open. Okay, on 3. 1, 2. Wait. Let's time it with the thunder. Oh, pas petir ya. Yuk. Tunggu ada petir. Wow, keren. Ya. Aduh, ada timbal. It's working. Just a couple of more. Berdiam lo. Betty okay? She's fine. Ya. Astaga. Belum. Kadang. Tunggu petirnya nyaring. Ya. Ya. Di luar ya, jangan ke bawah ya langsung. Ada jadi nukar tahu bulat gitu. That's where we're heading. All right. Hey, watch out. Tunduk. Nah, ada juga situ. Sampai keluar penjaganya apa? Kemana kita nih sebenarnya? Kan lo lihat sekitar lo. Tangga nah. Ini tangga nah. Tetangga. Lihat sekitar dulu. Astaga. Awas. Ayo, awas, apa? karena disorot lampu. Tunduk. Tuh ada penjaganya nah, tunduk. Betunduk. Sini, umpati papa sini. Take down. Don't move! On the ground now! Stay there! Ketahuan lah, jangan nyari kulit lah. Nah, ketahuan Ini kada kau main lu. Ada. Terus bawa. Take down Pak. Yuk, let's go. Baik sini take down. Oh, baik kita naik ke menaranya. Ya Allah. Sembunyi lo. Penjaganya. Bisa gap Pak. Tagap. Ada nggak? Oh, ada kawan naik. Ya ke arah mana tuh? Ya. Lagi diam situ lah. Apa mau take down yang sini? Nah. Oh. Diam aja. Sejauh. Take down di belakang. Nah. Astaga. Don't move! On the ground now! Stay there! Padahkan kuitan lo berdiam ya. Kuitan lo orang tuh. Aduh ini aja. Oh. Turun aja biar papa lah. Ih. Apa bisa ada dua? Kamu nggak ada menurut, kamu ada baris sekolah kan? Ya sini aja kita tontokan. Papa padang sini aja. Nah. Awas, berdiam. Ya lo boleh. Don't move! On the ground now! Stay there!
diam lagi. Coba lagi. Pantang menyerah kita nih. Oh ya kita berarti. Jangan juga apa diam di bawah. Kita take down yang itu nah boleh kada? Jangan dulu, jangan. Kadang. Nih langsung aja nih papajarnya nih. Langsung aja buka. Kada usah tutup bentukan apa nah. Nah. Anak kan dapat tutup Ya, bentukan. take down itu siapa? RT. Nah, bebas sam kita. Nah, kita. Nah, ini lah. Kasih sini. Karena ada lampu sorot. Ini kena bawa. Oh, ini wadah semalam nih. Dia turun sini. Lahar lah. Kopin ada. Penting. Kenapa papa sekarang naik? Papa jadi muka. Karena jauh dong kita balik. Kenapa jauh? Real smooth. I hope nobody heard that. Oh, ada kepalanya nih, udah William nih. Salang permainan nih. Maybe I'll go there once this is all Cari kalau over. ada senjata. Jangan kemanapun. Oh iya. Oh, ini nah kasih. Ini apa? There you go, buddy. Burung Enjoy your salang. freedom. Oh iya, bagus lah pasakan burung lah. Aman bebasnya kasihan. Besok. Belum masuk ke sini kita. Sini. Jangan jauh. Nah. Sini. Someone's there. We gotta be careful. Pokoknya turun belip. Kita turun putih. Bawa. You see that Carson show last night? Nah. Any good? Great. Who was Oh on iya, it? tas. Oh, Who were the guests? I can't remember. I must be getting old. Sembunyi. You're not getting old. You're just drinking too much. Mana? Turun ya. Yuk turun lagi. Ah. Ada kawa. Mana ya lah? Kelawang nih bang. Nah, terus Ada. Ada, mau sembunyi lo. Ah, ini wadah. Ini rumah sakit nih. So what the hell are we Semalam talking? lagi. Carson, Right. You see it? I already told Yuk, you. bimba kita. No. Well, you should have. Take down satu-satu. Yuk. What the hell are you talking dua, about? tiga. We're all mixed up. Ya, cek terus. Mantap. Adakah nongko diambil? That's the tower. Watch Mati out lah for the coba. spotlight. Awas hati-hati di dengan luar. hati-hati lampu sorot Jana. Tunduk langsung. Kemana gitu ya? Kadang. Nah, empat di sini. Kenapa banyak? Ya, ada nggak? Bentung kan. Kadang. Ada. Mana pian, Bah? Ada, gue tunduk. Nah, lewat dah ya. Go. Ah, Tunduk sini. Ini udah turun ya. Kadang. Sini, umpat di papa sini. Nah, makasih. Yuk, tunduk kasih.
searchlight. Parah lagi. Ngumpet di papa, Pang. Wih, Jangan horor. Mau ke lain. Sini kasih. Nah, gantung kita. Pas. Kan lo siang ada tadi malam ya. Kan lo kelihatan lampunya yang mana? Ada. Ya, yuk. Buka. Adam. Yuk kasih. Makasih, kenapa mau bergeraknya? Iya, mantap. Tunduk. Wah. Yuk, ini aku melihat dah sini. Naik deh kita. Langsung take down, bisa take down. Jelas saya. Ambil senjata lah. Tidak kah? Masih ada dong. Kam. Ambil senjatanya. Ih. Nah, sip. Matikan lampu sorotnya, Bang. We can use that wire. We just need Nah, something itu to baru. slide down with. Jangan lu. Kita cari senjata lu. Mana jalan udah masuknya? Nah. Apa tuh? Semen kah? Apa? Kikihan gitu gak? Nah. Oh ini, nah. Sini kita turun. Yuk. 2, 3. That's pretty Oke, high. mantap. Makasih. Anak. Makasih. Nah, itu lah. God. Ketahuan sama kita. Lah iya. Oh, pian nih, Bang. Picik. Naik, makasih. Makasih. Apa yang picik lah? Makasih naik. Makasih naik terus. Apa makan nih? Ayo, tembak. Membunuh anaknya. Papa tuh micik sudah. Tegang nih. Duluan. Mulai mana kita? Enggak. Cepat terus. Shit! Bapak. Ya kasih. Naik terus. Kadang naik jangan itu ke atas aja. Oh, jadi Piana yang harus berusaha. Enggak. Nah, kamu sukses kita. Ya bukan, yuk. Oke. Nekat orangnya. Buka. Mantap. Ya sih. Mantap nih, mantap nih. Go! The fuckers are shooting to kill! Don't stop! Trust me! I've got no intention to stop! Loncat. Yuk, harus. Sembunyi. Apa Jun? Oh, ada di depan. Oi, mantap. Nah, bebas itu dari penjara. Tamat nggak? Mungkin lah secepat itu game sebagus ini gambarnya. Apa giga, Bah? Oh, berapa giga harinya? Berapa puluh kah? Oh, karena mungkin. Pesawat taruh saya lah mimpi. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft, you know, the back-to-back thing? Yeah? What about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked.
Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Oh, kira kan tahu alamat ng Me neither. pengolahan tahu bulat tuh ya. Aku tuh kada tahunya tuh ranjak lewat ke rumah ya. Nukar aku ya. Here. Come on. There. Oke. Alright. Oke, stop. Shit. Stop dulu. Chopper? Stop dulu. Yeah. Stop dulu. Seems like we really pissed him off. Oke lah semua. We're using everything we've Sampai got. sini dulu episode yang ini. Kita sudah dulu. Acil Rangut hanyar dia menguasai untuk mau berjalan. Kenapa boy? Akasnya. Oke lah. Amun penasaran, tonton lanjutannya. Pokoknya rame game ini. Game A Way Out. Mainnya berdua, harus kerjasama. Oke semuaan, jangan kada ingat subscribe, like, share video Amang nih nyaman lakas di monetize ya nah. Tawa kita menukar-nukar game lagi yang lain. Oke, Mang pamit dulu lah, Mang Anang Bidik. Boy, pamit cuy boy. Halo, dadah. Oh pamit gitu lah. Boy, pamit dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.